Kia ora mai rā e haere ake nei I te karere, ka heke iho te kai urungi o Whakaata Māori a Shane Taurima I tōna tūranga hei te pēpuere e tū mai nei. E whai ana a Kushala Tangaire Menyo I te mana o te pōti ārohe kia toa anō I aia te tūru o Ikaroa-Rāwhiti, ahakoa kei te tūnga tuaiwa ke ia I te rarangi reipa. E para ana te hira I toara I te kapafutu pōro o te nota I te rohe o te Tai Tokerau I te rānei, koinei te wā tuatahi kua toa I te kapa taniwha I te hira mai anō I ngā tau whitu te kau. Ura tera, wewero tera, turuki mai e ngā kai whakatere o ngaru pupuke ki uta. He tata ki te waru tau te kaihautū o Whakaata Māori a Shane Taurima, ka whakatauhia e ia koinei tana tau whakamutunga ki tērā tūranga. Kua nui noa atu ngā panonitanga ki Whakaata Māori kua oti I te uri o rongo mai wahine I te rāngai pāpāho. Pēnei I te whanaketanga ātahua, a matihiko anō hoki. Kua ko paua ia ki te tūranga kāhui tāhuhu rangapū ki tū Ātea, hei te marama o puere 2020 māwhitu. I tēnei wānei e kimi ana a Whakaata Māori I tōna kaiarahi hou. Anei a ripeka timutimu o Tuia. Hei te mutunga o te tau ka mutu a Shane Taurima hei kāpene mō Whakaata Māori. Kia pono taku kōrero e tōtara wāhirua ana ngā whakaaro I te wānei. E koana, ka whāia tēnei huarahi hou I te mea he huarahi tino pai mō tātou, mō te iwi Māori. Engari e pauri ana hoki I te mea kua waru tauahau e mahi ana I konei, e whakapau kaha ana ki te mahi I ngā mahi Whakaata Māori nei. Shane's been a very capable CEO, ticks all the boxes. I think he's put Māori, Whakaata Māori into a good position. Very hard when your baseline funding doesn't increase, which is, which was what we tried to do. We certainly injected a bit of puti into to Whakaata Māori. I te marama o he pete mai te tau 2018, ka timata a Taurima hei kaihautū tuarua. Ai te marama o Mei te tau I muri, ka ko paua o kawatia ai e te poari I aia hei kaihautū. Koe roa māua e mohio ana kia māua, me taku mohio pai ki aia me ana pukenga, o nā pukenga maha pukenga rau, he tangata I tīmata I roto I ngā reo irirangi Māori, I kake ake ki te toi o ngā rangi I roto I te ao pāpāho Māori, kua waru tau ia e whakapau kaha ana kia piki ake te toronga atu o Whakaata Māori ki te ao whānui kia reo Māori katoa a runga a raro kia maupū ki tōna iho matua I tōna tīmatanga ara ko te reo kia mau, ko te reo kia Māori ko te reo anō kia hora ki ngā moka katoa o te motuno reira I konei au ka mihi nui kia Shane. Neke atu I te rua te kau taua Taurima e mahi ana I te rāngai pāpāho. Kua roa a Shane e arataki ana I te waka o Whakaata Māori ki Hawaii ki hou, me ki engari hā tērā Hawaii ki hou ko te ao matihiko. Ko tētahi o ngā taupānui kua kite au, kua rongo a hau, kua whea ko hoki a hau I roto I te ao pāpāho ko te iti o te pūtea. Nā, koko nei te he. Ko tā te minita me ngā minita o ngā kāwanatanga kore aro atu, ne ki te tū āpapa mo ngā pūtea moni, hei whakapau ki te rāngai pāpāho katoa, haunga te ao pāpāho Māori. A Whakaata Māori, kua noho ki tētahi taumata tino iti mai anō I tōna whakatūwheratanga I te tau 2024. Kia au, kāre anō pēr kia kitea te waka o Whakaata Māori, pēnei rawa te pakari. Pakari te waka nei o Whakaata Māori, ki te titiro tātou ki ngā tau kotaha atu, hera tērā I te kōrero whakahihi, he kōrero pono. E ai ki ngā kaitōranga pui konei pāremata e whakapau kaha ana Taurima I roto I ngā tau aha koa e heki iho ngā pūtea tautoko ki Whakaata Māori. Ka mutu e ai ki te hea mana Jamie Tūta, ka timata ngā mahi rapu I tētahi tangata hei whakaki ngā hu a Taurima. E mihi ana kia Shane, mo hana mahi roto I ngā tau ko tahake nei, ko te noho mai aia, tatu iho rā ki te tihima, hoi nō rā ko te mahi a te runanga, ko te kimi
tangata ki te whakakiki i tēnei tūranga, ki te kaua i ngā mahi o tēnei waka mō ngā tau kei mua i te Aroara. I think they've got a good future. But it's, we've got to have the right government behind them. This government won't put any, it depends what they put in behind them. I like to see some puti in behind Whakaata Māori and that baseline funding. He oe ko te pātai nui, mā waira e Taurima i te waka o Whakaata Māori, hei ngā tau, e heke mai nei. Ahau, ko taku pōte ki tētahi wahine taikaha, tētahi wahine mōhio ki te ao pāpāho, mōhio ki te ohanga Māori, engari mōhio ki te manaaki i tā tātou kaupapa me āna kaimahi katoa. Nō reira, kia he wahine te rangatira hou, ka eke ko ai tērā, ko ai ka hua, ko ai ka tō. Ka timata Taurima ki Tūātea hei te timatanga o te tau 2012. Ripeka timutimu, mā Tuia. Ai ka tika hoki te pātai, māwai te marae Taurima. Nā kaupapa ke atu e whai ana a Kushla Tangaire Manual i te mana o te pōti ārohe, ahakoa kei te tūnga tua iua ia i te rārangi reipa. I te whakarewatanga o tana kaupapa whai pōti ki Hauiti marae ki Uawa, i rere te karanga ki ngā whānau o Ikaroa-Rāwhiti, kia rua ngā pōti, kotahi ki aia, kotahi ki a reipa. Me te aha, mēnā ka hoki ia hei minita, ka whai mana te reo o te rohe ki roto i ngā mahi tuhi ture o te motu. Kei a Tina Wycliffe o Taioro, ngā whakamārama. E neke whakamua ana te trainer o Ikaroa-Rāwhiti, ko Kushla Tangaire Manual te kai traiwa, ko ngā pōti e rua te karanga. 2 ticks, 1 for Labour and 1 for Kushla. Marama noiho taku rautaki e te tuahine, 2 ticks and 26. Kau e makarona. She speaks our kind of language. In government, I will be front bench. Ki te waimari e a reipa ki te whakatū kāwanatanga. Highly likely in cabinet, which is where Anei. E Matapae tia ana ka tohua a Tangaire Manual hei minita. Ko tāna he kōkiri i ngā kaupapa here me ngā ture hei painga mā Ikaroa-Rāwhiti. Hei aha mana te pau ki Pāremata. There's more Māori in Parliament than there have ever been, and how have the past 3 years been for us? Terrible. Kāre mātou e mau i te pene, hei tuhi i ngā ture o tēnei whenua. Mena ka hoki atu au hei minita, ka taia ngā reo katoa o Ikaroa-Rāwhiti, te tautoko i te tuhinga o ngā ture, hei ngā rangi e tū mai nei. Ki Hauiti marae nei he hānea tōna noho, engari ahakoa tana tūnga tuaiwa i te rārangi a reipa, e pakanga nui ana Kushla mo te mana o te tūru. There's kōrero going around saying, don't vote for Kush, she's all good, she's got a cushy seat. The only thing that makes my seat cushy whānau is my name. The mana is in the mandate. And koira tāku, taku hia, e hare i te hoki atu, hei mahi noiho, ko te tino hia, ka tū tonu au, hei waha kōrero, hei kanohi mō ngā whānau o Ikaroa-Rāwhiti. Ko te tua papa hei whāinga mana i whakatakotohia i mua no atu. I te rua kōiwi o te tangata kaita i kai ngā kautia nuitia i tēnei moka, a parekura horomia, i hoki ngā mahara ki ana tohu, kia noho whakaiti ki ngā hia o te katoa. Ka tae atu a tinana a wau ki wainga nui a rātou, ki te whakarongo hiaha rātou, hiaha rātou moi a. E anga whakamua na tēnei trainer. Push for Kush and get her into Parliament. Mā ngā kaipōti o Ikaroa-Rāwhiti te whakatau, mina rānei ka eke rātou, ki runga. Tina Wycliffe, Taioro. Mai i tētahi wahine toa ki tētahi anō, nā hei whakatewha ki ngā take o te wā, kua wai maria tātou i te kai tō rangapū, me maka kāriki a Huhana Linden, e hono mai ana i te whanganui a tara, e te mārei kura o ngā iwi e rima o te Tai Tokerau, tēnā koe. Tēnā koe te tungane o tira, tēnā koutou katoa. Nā tuatahi ake kātahi anō tāua o tira tātou, ka mātaki i te pūrongo tuatahi, ara e heke ana a Shane Taurima i tōna tūranga kaiarahi i a Whakaata Māori, kāre kore kua mahitahi kua tuki rānei kōrua i roto i ngā tau, o whakaaro ki tana hekenga iho.
Ai mahi tahi ana ki tō tātou tumu whakaraia Shane Taurima, mo wōna mahi nui kua oti, I roto I nei waru tau, hei tumu whakaraia mō Whakaata Māori. Horekau tēnei te wā māma mo te tangata. E pīkau nei I te hiahia o te iwi Māori, te ao pāpāho, me ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Nō reira e tika ana me mihi atu ki aia, mo wōna mahi nui, mo tō tātou iwi anō mo te ao pāpāho Māori nei. Tēnā koe I ēnā mihi ki tēnā o ngā tuakana a Shane Taurima. Nā huri rawa ke ki ngā take tōranga pū o te wā e koke toru ana te kāwanatanga ki te panoni I te ture whakahaere rawa me te pire whakahaere taiao. He aha ki a koe ngā pānga o te panoni I tēnei ture kia tāua te Māori, o tira te pānga nui ki tō tātou tiaki I te whenua te wai te aha turane. He rau ngā whārangi kua puta mai tēnei kāwanatanga mo tēnei mea te RMA hau, te Resource Management Act hau nei. Me te pukuriri anō hoki, nā te mea he rahi ngā kōrero kua puta mai I te iwi Māori ki roto I ngā tono kōrero ki mua I te komiti mō ngā take taio. Mo te reo o te iwi Māori, ngā hapu, ngā marae, ngā mea e mahi kahana ki roto I tēnei pūnaha, tiaki I te taia, tiaki I tō tātou reo o te iwi kāinga mō e nei kaupapa. Anō te kore whakarongo ki ngā kaunihera, me te pupuri tonu I tēnei mea te mana rangatiratanga a tō tātou iwi. Kua rongo I enei rā tata nei, ka whakakāhore tēnei kāwanatanga, e rau ngā mana whakaetanga o te mana whakahono ārohe. He rau ngā raru e pāna ki tēnei pire. E hoa, nō reira wharite mātou, ngā kākāriki ki te tohe nui ki tēnei pire. Me tūpakari tātou I tēnei wā. Nā mai tēnā tukinga nui ki te tukinga nui runga I te papa whutu pōro, ara te kapa taniwha, kua toa I a rātou te hira nui. Mai anō I ngā tau whitu te kau, he kaore kore he kaupapa nui ki a koutou o Te Tai Tokerau, tō rohe pōti, e huri ana te hira I tēnei wā, I tēnā o ngā rohe I tīmata ki kaitaia I te ata nei. Kaore kore huro ana koe, huhana. Ai, whā te kau mā waru tau te roa, ka hore Te Tai Tokerau I kite I tēnei hira ki roto I te rohe o Te Tai Tokerau. Nō reira, e tika ana, me kaue haere ki roto I te rohe, konei ki kaikohe, anō ki kaitaia, mātou o whāngarei, e tatari mai ana ki te whakanui I te tīma, anō I tēnei wikitoria nui, me te mōhio anō hoki hei te rā tapu e tū mai nei, ka tai mai ngā iwi o te tauiho te waka ki te whakataitai kia mātou ngā taniwha o Te Tai Tokerau. Kaore kore he tukinga nui, kia puritia anō tia tēnei o ngā taonga e te kapa taniwha. Kei te taniwha hikuroa o Te Tai Tokerau, Huhana Linden, mema pāre mata no te ropu kākāriki. E mihi ana ki a koe, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tātou katoa. Nā taihoa e haere hoa māmuria ke I ngā whakatairanga. Ka kōrero anō tātai mo taua hira, ara e para ana te hira I tō ara I te kapa whutuporo o te nota I te rohe o Te Tai Tokerau I te rānei. Koe nei te wā tuatahi kua toa I te kapa taniwha I te hira mai anō I ngā tau whitu te kau. Hoki mai e hoa mana, e para ana te hira I tō ara I te kapa whutu pōro o te nota I te rohe o Te Tai Tokerau I te rānei. Koe nei te wā tuatahi kua toa I te kapa taniwha I te hira mai anō I te tau ko 1972. I tīmata ki kaitaia I mua tana haerenga ki te taitonga, ki te tukinga a te kapa ki a Tasman. Kei te rohe o kaitaia te uri o muri whenua Harada Brown e tū takarere wā mai ana. Me ko te ipu o te ao tēnei, engari ke ko te hira Ranfurly, kua tau mai ki konei ki kaitaia ki te take o kerekere maunga. Me te mōhio hoki ara ngā taniwha no muri whenua te hiku o te ika, kua hoki mai ki te kāinga me te hira mananui o te wā. Pai mua mātou nei tamariki, kia tae rautu ki te kite, I ngā mahi, kua mahia, ene o ngā taniwha, pai te kite hoki a here maia, Sam Knock, Brady Ma, ko hoki mai ki te kāinga hoki. He hari koa, he pai te kite I rātou katoa ki konei.
to bring it back home, especially where I'm from, here in Kaitaia. It's I don't have too many words for it, but just to do it for obviously these people and the older boys that we have in the team, and what it means to them as well. It's a truly special moment. Tūturu, he hoki ngā mai, hoki tēnei, mā tētahi o ngā raukura o te kura kaupapa Māori o Pukemiro, no konei, no Kaitaia. Tai mai ngā ākonga o tōna kura nōmua ki te tuku i te mihi, aroha ki te toki, taniwha no tō rātou kura. Te manu, kei te aho matua Karere hei raukura. Engari he wā tōna ka hoki mai ki te kāinga. Mō reira ki taku whanaunga e here. Anei ko tō kura. Kua kipai ngā mahara ki te whira nei, te toa i ngā whakataitai o konei, te ngaro i ngā whakataitai ki konei anō, te nui o te whānau ki konei rā. I kore mōhio ai te nui o te taonga nei, i mua i te toa, engari i nāia nei, kua marama. He mea whakanui atu i ngā krapu, otia ko ngā uniana ki roto i te Tai Tokerau, nō reira ko tau mai te kapa taniwha ki roto te uniana o Mongonui, ki runga ki tēnei papa whira o Arnold Ray, he mea whakātu atu i tēnei hira. Nā ko tā te kapa taniwha i tēnei wiki tonu, he heri i te hira mana nui ara te Ranfurly Shield ki ngā kāinga o ngā uniana o te Tai Tokerau. Tōmua i te kēmu kātū hei te rātapu ki ngā mako no tāhi mana kātū ki te pā o Okara whāngarei. Nā te hārata me ngā niho taniwha o te wā. Ki hinga poa i āia nei, tērā ētahi o ngā tino kaihoe wakaama takitahi i kitea i te rangi Tuarima o ngā whakataetai wakaama o te ao ki hinga poa. Ka mutu he ihu noa te wehenga o te hunga i whakawhiwhia ki ngā mētara. Kia tahuri ake tātou ki a rāhia timutimu, te rāhia e kōrero hia mai ngā kōrero o te wā. Kia ora tera paira e kai muri iau ko ngā kapa taki ono e whakariti ana mō ngā rehi rua o te whakataitai kai te kiti ahau i tētahi no tūranga waiwai, no he koikoi anō hoki i te rangi tua ono o te whakataitai nei. Engari i te rangi tua rima ara no atu ngā toki eke ki te wai kamutu, te nuinga o rātau i hoi mō kaupapa ki atu, ko tētahi hei tohu whakamahara i tōna māma, ko tētahi atu i te aru i tana kaura karapūpiti tuarua au ki tētahi rea hou, ko tētahi atu kua noho hei nane koti te ao waka ama o Aotearoa ki te Wāhanga i ka whiro wāhine me te aru i te taitara toa o te ao. E kōrero hoki ahau ki ngā kaiako me ngā whānau e noho ana hei pokohiwi kaha ki inei kaihoi me ngā mahi nui kua tutuki a rātau e eke ai ki tēnei taumata toa o te ao. E eke ngā tino kaihoi takitahi o te ao ki te wai i te rangi Tuarima o te whakataitai. Ko Maia Campbell te tuatahi no Aotearoa ki te kapo i te mētara koura i te reanga te kaumaiwa tau heke iho. It means a lot to me coming second at the last World, and I was real determined to do this for my mum and my family back in Huarere and Gisborne. I piki aki a hene Brooking ki te reanga te kauma iwa tau heke iho, whai muri mai tana toa i te mētara kaura V1 ki te reanga te kauma ono tau heke iho ki Hawaii i te tau rua mano rua te kauma whā. She's always been focused ever since she was, I think I started working with her when she was about 12, 13 years old, and now she's 18. And so we've been together for many years, and I've just watched her grow, and it hasn't been hard for me to work with someone so determined at such a young age, and she's very passionate and driven about what she does. She has big goals and dreams really big, and so I'm always proud to be supporting her all the way through to Worlds. I whakawhiti tuarua mai ai a Brooking i te rārangi whakamutunga, he kore ira rima iwa he kona noiho i muri i te toa, ka whakawhiwhia ki te mētara hiriwa. Yeah, I'm real happy with it, especially coming up against some strong competitors like Tahiti and obviously my fellow teammates and friends from Aotearoa. Mua Keisha Williams he take kaore anō kia ea. He mētara hiriwa te hua ki aia i te whakataetai o te ao ki Hawaii,
I tēnei tau I karapotia ia e tana tira tautoko kia tino rite ai ia mo te whiringa toa. Matahi Brightwell's my dad, and he's usually the one that's here doing all the warm-ups, the looking after the race strategy, but because he can't be here, so now the job has fallen to me. I actually have a team of people around Keisha today, so there's myself, there's Pagan Edmonds, there's Corinne Borgman who's supporting as well, so between the three of us we all have our roles to make sure that she gets the best outcome. E tino tata engari kaore I eke, e kore ira ono kore he kona noi hoia I mahue I te kaura. He rā whakangā tēnei ma ngā kaihoe ika āwhiro ko I rā atu ngā reanga whakataetai ka eke ki te wai mo ngā rehi waka taki ono e re marau mita ko tahi mano mita hoki te tawhiti. Rāhia tumutumu atu I Singapore, Taioro. Kia kaha te kapaua o te aroa. Nā kei haere tawhiti e haere ake nei ko ngā tohu huarere o te wā. Whakarongo, 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 whakarongo. Hoki mai rā, nā e haere ake nei ko ngā tohu huarere. Whakarongo, whakarongo, koia ngā kohinga kōrero o te ao Māori kia whakairihia te hōtaka ki runga mai e tūku. Ko te reo, te take.